Nepi tadi udah hujan. Pengusaha muda sukses nomor 1 di Rancakalo. Mau ngerokok bares? Masa kamu enggak? WK. Bisa beli di sini. Toko Komar, Rancakalo. Bares Mas. Rokok retek luar biasa. Mantap. Ayo kawan-kawan bergabung, kita berkumpul, bernyanyi semua, bergoyang bersama-sama, lupakan segala benar problema yang ada, bersama dan anggi.
Hujan emang badak nyeret ka dieu. Hujan badak ieu menyeret ka dieu. Nepi ka dieu dah hujan. Bangke ini.